Mayam Krumzari adoni virus impact news ni Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events tam mayam butaram nopchari Manipur gi ching tam amadi ching dasu tam dasu tongan makal gi frup mayam ama leibana mara moiduna ching amadi tamani gi marakta khenaba leiribse sigi mathakta frup amaga gi marakta khenaba mayam ama leiri adubu khenaba mayam asibu amatta oibagi langla amada punsinba ngamiba khogi sana khonabagi super power house ani khanariba Manipur state asida sana khonabagi lamsing asina koi Manipur ge tongan ba fup singbu Manipur ge tongan ba mi singbu amato ina integrate tawugum tawri aduga maruina sanabagi sports ke masana mayam sigi manung da ko gi football hariba masana sinadi Manipur gi miyam da thodongna ka hena amaga integrate tawbagi amaga punsin nabagi achoba thodang ama lawri hariba thodang asimak chahi khuding gi pangthok tan laiba for the last 10 years chahi tara sida pangthok laiba aduga lising ani taruk tagi haukiba Manipur State League ki tara suba Manipur State League 2015 tha sigi mapandagi September gi mapandagi chathaba hokre hariba Manipur State League asigi wahan thok karino hariba masana sida karam makal gi players sing karam makal gi anuba format sing masana sida tournament sida yengba pangadagi habi matang da khanane no gidam matang impact news ki studio links in the video joining us tonight on Manung Hutna national referee instructor oibiriba oja Jadhavchandra Haobam ni oja Jadhavchandra bu taramokcheri welcome to the show appreciate your joining. Thank you. Also joining us Yaski retired coach oibiriba aduga hojik MSL tara suba MSL ge su koi official spotter oibiriba oja S Amutombi ni oja Amutombi su taramokcheri welcome to the show appreciate your joining. Thank you. Adoja ahan ba question si oja Jadhavtagi hojaraga oja Amutombi su laksage but open to both of you oja ni mukta question si ki pakum adum bibi yagan oja akoi MSLC 2006 tagi di hore handaki sina tara suba edition ni adubu hariba MSL haiba Manipur State League hariba football gi tournament si masigi tasengba wahan thok masigi puwari haiba tara oja masig kari wegedori bano adugo objectives na kari gi wakhalonda hariba league si Manipur da sanaba hauki bano oja tasengna akoi gi Asian Football Confederation gi wakhalonda adugo Prithvi gi football gi mari lainaba akoi gi experts gi miyengda Asia haji am chawba aduga Asia dagi akoi gi tungi amna akoi World Cup ki level da international level da akoi team je puthorakpada akoi masi akoi ningthijana planning tawragadi yam line ngamgani haiba AFC gi yam chawna thajagiba lei mayam du AFC na thajabagi manungda India se ahanba amani leibak taruk pick up tawda moina India da Vision Asia project na akoi amma mokoina paikhana nabagi proposal tawi tawbas deita India gi akoi lairibe state mayam state ki unit mayam si manungda kanana khare hena organize tawge hena thirapka matamda akoi gi matamda da koi India gi All India Football Federation gi president jo biramba adu yamna afaba parliamentarian ni akoi MP akoi gi Priyanjan Das Munshi na masigi project sidi Manipur natana atopa mafam da tawbe yaro haiba magi ahanba kaino magi proposal su lei adu matakta sagi Vision Asia project sida moina key element tarama thoini mokoina project tawrise key element tarama thoise state association ge organization kamai tawi magi makhada club kyam lai club singi level da district unit singi level da akoi kamaina kari league kari makhal gi tawi adagi makoi gi akoi tawriba competition ji manungda akoi na hoje mayam home and away daga sanariba European gi khangde AFC cup da khangde achauba akoi gi akoi America da tawbo wero adai akoi hoje Spain da tawri Spanish leagues da wero sigi format sida sanaba competition je akoi matam da luckily koi winners cup ana ama akoi gi M Chitamani memorial winners cup ana ma lerami home and away basis da tawba adumba akoi yam thajadaba sumba tournament leramba adai coach education da yenguraga su akoi gi mayam sida manaba mawongda akoi gi coaches sing da education tawnanaba lairik phongbagi matang da lairik ani publication hek laiba akoi gi coaching gi matang da adiga akoi mapan de Victor Stankulas ku ga na akoi mapan gi akoi Romania adagi lakpa experts sing ke kaudra matam da laibiramba halaman sing na tawraga akoi coaches education da yam wangba lerame referees education da su akoi gi akoi swagi we banal tawa India da laiba top instructor sing na mother course akoi taragi mathakta tawrambagi history hek lairamba gumba adai women football da mung yenga su women football je India da matam da undisputed adum champion wara senior level da akoi gi All India Football Federation na nupi gi football je hek induct tawba sahi du dagi adum hora admai laigumba ade mayam hojikpudi akoi khidang pathagre futsal na indoor football mi mangana sanabam tawba masi India da sungsan sanadring da akoi da sanabagi history hek lairamba gumba ade media ge organization sports medicine da yenga jo akoi Dr. AK Joy hoi makoi gi team hek lairamba gumba aduga sumaina akoi area mapan da di akoi asuk matik develop tawrame adu da natana
isam sam ai ngasa haijagi ba winners cup to wai se India da akoi hojik si mayam na panari ba I league hai ba si lo tringai da ko national football league haram ni national football league 1996 da hodok ba same year da hojik winners cup home and away je akoi da hek leiram le ade mu India da akoi gi 1996 da akoi gi youth ki grassroots ki development hek da sahi jimak da Manipur da su madu akoi grassroots ke football development program se tau leiram me masugumba mayam si dagi akoi da key element aina hajari ba tara ma thoidu manung da अखोइदा खितंग सोथना लेरमी से मार्केटिंग का फैंस का की ओइबो ऑर्गेनाइजेशन से ऑडियंस का मार्केटिंग का मार्केट लेतब से मार्केट लेतब अनि खतने अदु मापन जि लेबदुगी मनुंग दगी अदुमाइना अखोइदा ए मसिदि विजन एशिया प्रोजेक्ट से अखोइ कैपिटल ओइबगी दिल्ली अमा अदु मणिपुर दा अमा हाइदना तौरगांदा साइगे अखोइगी विजन एशिया जी प्रोजेक्ट तुगी मनुंग दा की एलिमेंट तरामा थोइदि मनुंग दा मसिदि स्टेट की ओइबा अखोइना विनर्स कप तौरमी तो फरे अदुबो अदुदै हेन्ना फबा हेन फबा हाईएस्ट लेवल की कंपटीशन अमसु नकोइदा हापचलगदी हेन अखोइगी तौरिबा प्रोग्राम मयाम दुगी अखोइगी अफबा प्लेटफॉर्म फंगनी अदुना मोइना मणिपुर स्टेट लीग अमा तौदबा यादे हदना मखोइनासु अचौबा अखोइगी प्राइज मनी की अदे टीम सिंगदा मतमदा अखोइना पीरिबा पैसा 25000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस मोइना पीरगा अदमना असुगुंबा अचौबा हाईएस्ट लेवल की टूर्नामेंट अमा हापचलो अदना मोइना स्टेट सिगी वेना हाईएस्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट स्टेट लीग से हापचलक पने द अखोइदा मतमदा हाईएस्ट लीग की अखोइ हाईएस्ट कंपटीशन से अखोइनादि सिसिमिट हारा लेबा सिसिमिट सिदि फुटबॉल एक्सपर्ट सिंग मियंगदा मसी अखोइ फुटबॉल दा का हेना कानाबदा प्रमोशन दा कानाबा ओइगने न मोइ लौदे मोइ होम एंड अवे की अदुगा अखोइना वीकेंड दा सानाबा सही चुप्पा यारिङै सानाबा तौबा कंपटीशन सिंग प्राइज हम खकी नोंगनिनि खक सानाबा टूर्नामेंट सिंग से लौरम देब अदुना नि मोइना हाईएस्ट लेवल की अम्मा मु मोइना अखोइना मोइना एडवाइस तौरगा मखोइगे एडवाइस मखोइगे सुपरविजन मखादने अखोइना हुजिकी स्टेट लीग की तौरिसे ओके हाईएस्ट लेवल की कोई फुटबॉल टूर्नामेंट में मणिपुर लानु की दमकता कंडीशन तरा माथोई की येंगो मतम से कंडीशन मापन ददी मणिपुर से क्वालिफाई तौबा दगो कंडीशन अनि याम चावबा कंडीशन नि ऑडियंस अमदी मार्केट अनि सदंग दी मणिपुर वाली हुजिकसु परहैप्स खतंग वाट पगी ममी ताबगुम दी तौरी दबु मतंग शायद अदु दसु लाक सके दु मतंग दु लाक ngay sida हंद की तरा सुबह मणिपुर स्टेट लीग से दोजा करम मखल की अहोंगबा फॉर्मेट तनि खंगदे रूल्स तनि खंगदे प्राइस मनी तनि खंगदे एनी अनोबन अखोगी हंदकी टूर्नामेंट सीरीज असिद येंबो फंगदुसे करि केनो मसि ओजा केनो दगी अमुतोमि दि खंजगे ओजा बा हंदकी 10 सुबह दरा सुबह स्टेट लिस्ट फॉर्मेशन दगी तो प्राइज मनी दमदा मक्सु थना होय होंगबलेति अदुबु यामना हंदकी सिदा इंटरेस्टिंग ओइबा मयाम जो हाने आबदी कनो दगी नाइजीरिया दगी प्लेयर अमला हो स्टेट लीग टीम बे यावर बसे अमा सि अखोय मणिपुर की फुटबॉल हिस्ट्री दा फॉरेनर मा अखोय खोय हाइदि खोय लीग की खोय की हाइगरा खोय लीग की ओबो टूर्नामेंट याव बजे ओय आदुना तबा खोय मणिपुर गिरा फॉरेनर के लागा सानब जम लेगरे खोय हाना पोर्ट अथॉरिटी गाइना लेगे खोय मिशन की कांगबु मुसला सानरमी यन लेगे खोय जापान नुगा लेगे न्यूजीलैंड लागा फॉरेनर सानर अदु अखोय की ओइबा स्टेट की ओइबा क्लब अमदा प्लेयर अमन यावरगा सानरगा बाबु टूर्नामेंट होबजे हन हान अदुबजा सुमाइना कोई मपान दगी फॉरेन प्लेयर्स अफफबा प्लेयर कोई मणिपुर की क्लब त यावबजी हम चाथोक चनिगाइनी सानरै सिसु हेना फुटबॉल से हेना पॉपुलर ओहनबसु परहैप्स ओरकनी तुंगदसु होजिकसु दम ओइरिदुबो मपान दगी अफबा सानरो यारकपसिना कोई मणिपुर की लेजरीबा सानरो सिंगसिगी कहतारे मागी चांस खुदोंग चाबसे अखोइना होजिकपुदि सानरो अम खतंग यावरी तुंग तारकपदा मयामसेना मतौ तमनरकना मागी क्लब सिंगसिदा सानरोई तरुक तरे यावसनगी तारगति मपालमगी कोई मणिपुरी सानरोई मसिंग वाथरानी इवन होजिक अखोगी इंडिया की अखोई ममिंग चलबा अनिरक सुपर सीजन ओइना सानगदोरिबा कोई इंडियन सुपर लीग ISL सीजन 2 हंदक सानदोरि सिसु सिदसु अयामबा अखोगी फॉरेन प्लेयर्स मयाम यावसलकपदगी कोई येंगबा लाइबो ऑडियंस इन एक्सपेक्ट तोरि सिसु फॉरेन प्लेयर्स सिंग कुमाई सानरिगे इवन टेलीविजन दो अखोगी प्रमोशनल ट्रेलर उपद फाउबा कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स सिंगना कमाई सानरी कनाना करी तौरी जे मदुदो इन फोकस तौनबदगी अटेंशन से मयाम जे कोई लोकल प्लेयर दगी थाइदोगा नेशनल इंटरनेशनल चकिबर माइना कोई इंटरनेशनल प्लेयर मणिपुर की प्लेयर मयाम मणिपुर की क्लब सिंग यावसल तारगदी कोई स्टेट की प्लेयर सिंग सिगी खुदोंग चाबम खतंग वाट कनी खंबी करी हैबिंग
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁ ꯄꯔ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯁꯣꯝꯁꯨ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯣꯏ ꯂꯤꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯂꯤꯁ ꯊꯥꯒꯠꯄꯕꯨꯗꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯪꯕꯁꯦ ꯐꯤꯜꯗ ꯆꯪꯕꯁꯤꯗ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯤꯝꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯁꯕꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯁꯕꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯟꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯅꯕ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯤꯡ ꯐꯤꯜꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯄꯤꯕ ꯃꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯅꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯏꯖꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯥ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯜꯁꯦ ꯀꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤ ꯒꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯨቭ ꯇꯧꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯥꯏ ISLꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯏ ꯑꯃ 86 ꯂꯥꯛꯁꯇ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨꯗ ꯌꯧꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯨꯕ ꯉꯝꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅꯗ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯐꯨꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯨꯝ ꯀꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ISL ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯗ ꯇꯥꯡꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ IMG ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯅ ꯔꯤꯂꯥꯌꯟꯁ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ USA ꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯒ ꯇꯥꯏꯠ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯀꯛꯅꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝ ꯃꯨꯟꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯤꯗꯥ ꯃꯨꯟꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯤꯍꯥꯏꯟ ꯗ ꯁꯤꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯌꯨꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯑꯟꯗꯔ 19ꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ ꯇꯤꯝꯗꯨꯗ ꯃꯤ 5ꯗꯤ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗꯤꯡ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔ 5 ꯐꯤꯜꯗꯤꯡ ꯇꯧꯗ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯥꯟꯁꯇꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯔꯣꯏꯕ ꯃꯤꯛꯁ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ나 ꯃꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯕꯣꯜ ꯐꯪꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯉꯝꯅꯕ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤꯗ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯂꯧꯍꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯥꯗ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯔꯤꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯒꯥꯅ ꯄꯣꯠꯇꯨꯝ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯒ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯦꯁ ꯚꯦꯂꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯍꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ISLꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇꯦꯇꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯤꯚꯤ ꯇꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯌꯨꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ 25%ꯗꯒꯤ 55% ꯌꯧꯁꯜꯂꯛꯀꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯗ ꯐꯣꯛꯁ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯒ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯗꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕꯒꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ISLꯁꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯅꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯆꯥꯏꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯃ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯣꯅꯔship ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃ ISLꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ MSL ꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯖꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯠ ꯗ ꯁꯦꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ MSL ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯒ 10ꯁꯨꯕ एडिशन हजिक पांथोली 10ꯁꯨꯕ एडिशन खुदिमकी चही खुदिंगी ओइना कंट्रोवर्सी चेनब वाथोक खरदे अदुमक थोई वाथोक सिंग अदु मरु ओइना मैच फिक्सिंग ओइखिबा नत्रगा रेफरी कोई अंपायर सिंग से अखोगी अटैक तो बहाय तारे फूबगुंबगी याम चनबी म मणिपुर लैरिबसिगी मतांगदा तसेंगना ओइरिबा लाइबा कंट्रोवर्सी अनिसी वाथोक अनिसी कयाम कदाय फावबा चुंबगे करिदगे थोलक लेनो हैबसी ब्रेक की मतुंगदा खना जगे ब्रेक याम थुनंजरके इंपैक्ट न्यूज पे मेंग तादो लेबी मानो नुंतगी चारिबा मरु मरांग यावबा चिंजाक सिंग सियंग मसिन हक्चांगी पांगल अमदि लिवर सोहन बतनतना पुक नाबा एसिडिटी चाब तुमदबन चिंबा क्या नारकिया इमाना पिरक हक्चांग आथुकनबि हिदाक लैरिसिदि लिपसे नमानब सिंग नुंटिरी पार्टी सांगा चाद्रबदि सुक्या मग्याद्रबरा अदुमना खंग्र माले मसिना पुक नाब थिनबगी अवाब थोहनबा याय लिपसे नुंतिगी चाबना एसिडिटी चाब तुमदबा खोंग हाबा यादबा फली अदुगा चाकसु लामले लिवर बु फरबदि पुंसिसु सुपर हिट ओइरी
Welcome back at the Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events with me, Nongthombam. Football hari masana asina lamdam amagi miyambu integrate over pulan bakhatana tananga city football hari masana asina malem ge tongan ba laibak sing du laiba tongan ba apik pa state singbu masak khangna taba mayam asi tel akugi football hari ba masana asina mayam sibu punsin bagi mami ama chawna tari adubu manipur gi oina su manipur gi miyambu chingmi tami amata khaidana punsil liba akoi bu tongan na khaidok pa taraga su sports hari ba natraga football hari ba masana asina manipur ba amuhana punsin bagi tanja adu madi piri anda chaigi su koi MSL Manipur State League tara suba edition haukre atubu hari ba tara suba State League asi mamangi edition sing da su chay na mayam thoki chay na ba sing du gi manung da yam chaw ba chay ne ba si wathok si controversy si match fixing gi oiki match fixing kari oino ha masi league ngatani masida kugi quarter final semi final gi pot tu leitabni khwai da gi point yam phangbaduna akoi winner oina laptopagi mami tabani na koi karo deba karo ida ban point kitang wat pa play opponent sing aduna ka ga da sing atu the chance piraga point hena phangan bagi mami chawna ta ki maru ina tare suba state koi Manipur State League ki final hai batare koi decision lo gadab matam adu da su koi point si AIM khabam na ka ga da koi SSU da point nipan goal nipan chal laga ka ki bagi wari am chawn lekre MPC na koi SSU bu Panjal Nipan amada kahan khibadagi SSU na winner wakhiba aduga AIM khabamna kui second ta khibagi condition yam lakhe sumba yam chawba targasu macha chahi khudingi match fixing gi problem se khara tholi matang sai sidai oja Amutombi dang jage oja taseng na match fixing se hojik lairiba khoi format se MSL gi format se da masi exist tormdo manbra tawien khabibra kem thoktana kem ta leitana masi mayam na controversy sagat po idoribra hai na badilai mai chak tana mai kuthokpa hauna dia no zakari having koi adu hal yari gai koi all Manipur Football Association ki jo koi site ki match fixing je ji tawdana ba koi tournament system je all league ta ek hol puto so koi league ji double leg to bai do double leg to je yam koi le chana bada koi club sing je expenditure mase ngam me mo single lakh je single lakh pa sida de oi dum han khara de max khoi de fix match se koi khang ga ju ado go fix match ni hain officially ek ta law ko ngam da ba am je lai ba adu bu masi yari karam minister ga lakh de koi karoma sponsor ga site gi su ade koi am phagi site gi su khana ga ngasai gi aham bada single league round am sana ga knockout puchal puje sida gi di fix match se champion tarabigi fix match di kya khara ware kon knockout phase stage am da knockout stage am hapsam dagi kano se final ka stage di fix match oibigi film je kya adu ngasai gi manakta khitang adum khara ji ko plan khan bane du khara di dum yaw mi ai di SSU na habi ge ba SSU ko police ki position du da ta ko adu champion gi da na mamang ge hau gi ba league side side ju mayam haina ngoni ngasai gi Jadhavchandra ki team je JFC se kari no kaisu kari phim no leipro khangde ma sina rubra leibra adegi ngasai gi Southern Sporting Unit SSU ji jo mari even JFC ka sanam tanda still ma pole su ma di fast position ra leiba point yam bani na point yam bani adu su ngasai gi JFC gi kano sida JFC da adu su mayam na kan haina ngoni adu fix match se 하잉 우지기 하다 허지기 라스트 그런데 그런 뭐 보래 fix match 아고는 우지기 거기 스텔 커미티 왜 그런 파스 포지션 뭐를 레버시다 뭐 가카니 한다기 시스템이지 오케이 한다기 시스템이 하이라이트 오비 hojiki format ki matungina di akhoi gi se match fixing gi issue simma almost later do en lawi adu match fixing leiba sigi di taseng budi akhoi Manipur da akhoi ayambana akhoi su yauna masida gyan ta na da ba khalai maramdi hoji je akhoi gi state league ki conduct rule da akhoi gi my responsibility of the team sidaida to fill the strongest team hai akhoi gi conduct rule da akhoi na piri je adu team singna strongest team ni haise han identify do bom change kana gum team amtana haidok te haibadi mon jersey number 1 to 11 sina akhoi gi best player ne na hairaga di mase regularly fill do bom change kana gum solakpa adagi yam exceptional oba position da hongtong jin to bom change adu gi sai na akhoi match fixing je
अखोइदा हौजिक लैबसे कइनो इंडिया दा स्पोर्ट्स की करप्शन की ओइबा अदु तौनब ट्राइब्यूनल लेते गवर्नमेंट की ओइबा पॉलिसी लेते ट्राइब्यूनल ते अदे सुंबगी इशू थोलकांदा मदुगी रिड्रेसल फोरम लेते अदन अखोइदा थिंगनबसु लेते अदु खननबे फोरम सु लेते बट यूरोप तदी स्पोर्ट्स की करप्शन सी ना हेन चावबा कइनो लग अदुगा हौजिक मयामना हाइ सानबिरिबा आईएसएल जे आईएसएल द खोंगिबा रेफरी सिंजे आइना मखुट पारगा मखोंग पारगा कोइबु पुरे एडवाइस तौबा रेफरी से नंग कई मैच लेगे कनाम हाइदोक्टेब इंटरपोल ने सेडो तवे मखोई मूवमेंट से मखोई मोबाइल से लोइना टैपिंग तवे इंटरपोल अदुना मोइदा लाइक बुकलेट पी अखोई कइनोदा अखोई मैच फिक्सिंग तवगनु स्पोर्ट्स बुकलेट तवगनु हाबि बुकलेट तोंगान पी तोंगानबा क्लास तवे अदुना मोइना ngasi sanaba khongba chali base kanagmamtana moida contact tawba ya bai chances leite moi hotel he yogibada all the mobile se moi kaino da pisan grana match commissioner da match lore kan da moi ni yungi da makta lam dai da phone do hang ya ne sumaina measures yam leigre da akoina best tawbi ha bisu tawdre aduna moina team na akoi best kanano khangdabni na ngasi thadoi player se mase पोरजु याना थादोरे इब्रा नत्रगा करिनो हाइजे अखोइ कैम हाइ ngамद्रे सिस्टम जे लोइना कैनोने अदुगा अखोइदा फेयर प्ले हाइजे करिनो हाइबसे तसेंगना इन द ट्रू सेंस फेयर प्ले की 10 कोर्ट्स लेबसे 10 कोर्ट्स सी द करिम खंगदे अखोइगे बु मी मसोदी सिंखल पिरंबा मी मसोगदन लेदि मपान द कौथो बिरबो दैट मच ओनली अदु नतबा साइगे सानरदि कानना सानगदमनी अदिगी थोइबगी दमकता नंगना यामना पुंथोक चौथोकदव नते अदु तौ साइ प्रिंसिपल लेबा मयाम से अखोइ अमबो खंगनद्रे अदु दगी सो हौजिके मैच फिक्सिंग से थोलकपनि अदु हौजिके फॉर्मेट से अखोइ होंगाबनिना नॉकआउट की तसेन लीग हाइबा वाहिजिगा नॉकआउट हाइबजिगा पुंजनबदि नुंगाइबा वाहिदि नते अदु अखोइ एनी हाउ मसागी ममांगे निपान सुबदा थोकपनि मापन सुबदगी अखोइ नॉकआउट हापचले नॉकआउट हापचनबजे अखोइगे टीम 33 मनुंग निपान अमना अखोइ नॉकआउट सानहनबदो हौजिकति टॉप ऑनर की दमक्तदी अखोइना नियरली मिस तौबा ओइरंबा फंगबा टॉप ऑनर की पोजीशन तो फंगबा याबजिंग दु दमक अखोइ चांस पीरगा तौदमनि यामना हाइनदगिबा याम लापना लेहौबदा चांस पीबम थोक्तेगा बे वाखलोन दै हौजिकति टीम निपान तरंबे मोता मरी खक्तंगा अखोइ पुसले ओके टॉप 4 जे खंगलगा टॉप 4 दमक अखोइ चांसेस तौरने अदुदि अमना थादोगा अम तौनरसु एनी हाउ अखोइ स्टिल मोय नॉकआउट तदि थादोना बया रो ड्रॉ जलसु पेनाल्टी शूटआउट लानी अदुना हौजिकति अखोइ मैच फिक्सिंग की वाफम सिमा अखोइ कंट्रोल तौरे अदु अखोइ याम पिकपा एरिया निना अखोइ करे हाइतारे कक्सिंग थवाल हाइजे विदिन 1 hour लोइ फाउनो याबनिना याम अखोइदा सही आदा आईएसएल द तौरबा दमाइना रेफरी की पोस्टिंग खंगनदबा मागे मोइदि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट न लेरे प्लेयर रेफरी की मूवमेंट्स द कंट्रोल तौनबा अखोइदा तौबंगमदबा रेफरी दे याम टारगेट तौबगी ओजाना सु ताकपि रेफरी की मूवमेंट से खंगलोइदबनि मान ngasi करम्बा मैच कंडक्ट तौदोरिबनो रेफरी तौबदन हाइबो खंगनदि हाइबगी वाफम ओजान ताकपिखरे मपान लमसिंग ददि अदो कोइ मणिपुरदि मदु खितंग यारोइदबा हाइदि यामना इनक नंगना लेनबा गाता ओइबना अमना लोइ खंगनाबगी लिमिटेशन सु लेरि बतां से रोजा मत अमुतोमदि सु लागतगी अदुगा मतुम तारकदा ओजा जात बदल सु लागसगी कोई मणिपुर स्टेट लीग सिदसु सी नत्रगसु अतोप मणिपुर दा पांथोइबा एनी फुटबॉल की टूर्नामेंट सिंग सिदा रेफरी सिंग सिदा तोइना अटैक तौबगी सानरोइना ओइबा याय सानरी फील्ड सानरी सानरोइ सिंग अदुना मोइगी फेवर दा नत्रगा कनानोंगी अगेंस्ट दा रेफरी तौगी हाइदना रेफरी दा ताना फुबगी चनबि यांग तौवी अदु नतबिदा को इवन येंगिबो ऑडियंस फावबना मसीगी रेफरी से सक ताखरेदा मसी लाना तौखरेदा मसी फुजलो है गाना लाउसनबगी चनबि यमसु लेरि केन कोइ केनो से मणिपुर की प्लेयर सिंग से मागी क्या है तारे डिसिप्लिन से वाट पगी ओदोरिब्रा नत्रगा मणिपुर की अनौबा कल्चर अमो ओइग्रब्रा करिनो मोब जस्टिस से फुटबॉल ग्राउंड भाव योग्रहन हाइबि दोरिब्रा करी दगी थोलकपने खनबि ओजा खोगी सुमाइना खोगी रेफरी ना सोगिबा तारगसु नत्रगा रेफरी की जजमेंट तो पामदबा तारगसु अटैक तौबगी चनबि मणिपुर दे याना फोन तौरइस मसी आइगे ओपिनियन है मसी कोई टीम सिंजे कोई laws of the game कोई disciplinary code करने कोई यामना लेरी मसी जी टीम सिलिव लांगिबा सिंजिना मागी प्लेयर सिंदा अदे मागी फैन सिंदा मसी खरा मसी इजु खरा खंगहन बग मथौ खतारे अदे सोमदासु अखोई की ऑर्गेनाइजर सु कोई से कहे तारे कोई हेक तौरिबा प्ले फील्ड जे मिगी दी फेंसिंग कोई सिक्योरिटी ओइबा यामना जी अखोई जो मसी अखोई जो कोई
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯁꯨ infrastructure ꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ Okay. infrastructure ꯅꯗꯤ Infrastructure ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ problem. offside ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯦꯅ player na feel taweba kaingban da sometimes player dong na referee ngi fit oibadi yade ada migi di stripe tawba migi akhoi gi feel gi pattern ji yengbiyo aina kitang khongka ama sothana leurasu pattern duna maram oiraga sigi lines dagi sina sonda de je khang adigi referee ga within fraction of second the communicate taw ya me the headphones in raga laure ade flag the beeper flag in sale akhoi di launa technology di lot of technology le adu nga sagi da ina am khatang akhoi gi tanja sa kan da hygiene ni akhoi gi da system khara akhoi mapan da tawna ba khar pusala pam changi man de fair play taw kan da akhoi team participate taw team na fair play award phang de akhoi loi khangna re loi phang ne adu nga si bok da player na su phang ba ya he se akhoi kanam khang de adigi player do nataba fan jing na su madu gi fair play award phang ba ya je khang na de ba hauji England gi Celtic ki fan jing je magi audience jing na kamai to da magi fan jing player jing na wild or what eh adumai sana do te ikai dra mi ma da nang mi na makhong mari pa ma te adumai sana ga moi na motivate to wi mong oro ade moi na wakhan ngai ta kan da khoi le nang kari war this and that moi na to ba support se da Celtic ki fan da fair play award pi then hauji player dam ta da khoi ngasi o da fair play award pi ba gi Manipur da system leite India da ju leite but do pi ba khatam 87 de hodok ki ba je 1990 da England ki Gary Lineker haiba akhoi matam du gi one of the most akhoi ki beautiful striker ne ado magi 15 years career da yellow card ama phau ba cha gi de red amuk cha de na mangon da akhoi fair play award pi adagi hoji akhoi na chanai participate toiba team da pi hoji Afghanistan da laibak da laiba law and order gi charang na ba sai da football gi team ba thorok da international level da participate football promote to ba du sibu ka wine na hoji Afghanistan da award phangi adagi hoji gi Uzbekistan je un kopsala sana ba ya da pham da tawi adagi mamang da ja khoi gi World Cup ki qualifying gi chatpa da team mama puriba ma aircraft kaira kan da whole kano je magi support staff coaches whole series ni madu sira bokta makhoina amuk reorganize orga World Cup ki qualifying yaurpa gi damakta team du da akhoina fair play gi award ka pi samaina akhoina mayam de educate tawam chang chumna khaki akhoi gi referee gi decision na tawba madu honor tawdam ni haiba khaktana mase akhoi yaroi fair play ki principle khang batai adu fair play haiba saida as a coach ki responsibility kaino as an organizer ki responsibility mas media gi ju tawe maramdi afa balam cha saja singje akhoi na madu encourage to makhoi gi maram da singthari yu adagi phajada ba tawba jing do madu akhoi makhoi bu asi tawbam thokte noi tawji la le adana akhoi mimang khang na khangalu ga je media gi ju role le akhoi ngasi bok da fair play da media gi role kaino je akhoi kaim da no khalu de lei coach की रोल है मामा पापा की रोल है अदे स्कूल की वजह सिंह की रोल है अदे माय स्पोर्ट्स मेडिसिन की ले मैम दे फतबा अकोई सोंगे पनिंगा बे इक्विपमेंट सिन अगनो समाइन तौसी फते का हाइजे सिजो तुम कनो द फेयर प्ले की प्रिंसिपल द लाया फेल अदना यामना चावबा एरिया ने मसे अकोइना हाथु न तौ अकोई यारिंगै बुदे अकोई आर्टिकल कई इरगा अकोई होनै अदो मसे सोइना कनो दे तौ उजी सादब स्टेल लिखसे अजदा कोई मोइते कोई एम हाइबा क्लब सिदा अंगा म यावरी ओकनम मिलन नेना मासे कोई एकेडमी तता एकेडमी लेरुरे अदगा इंडिया की सो इंडिया टिंगो जम सानरुरे अदगी इंडिया की आई लिग ता हन यावबा पाइलन एरो जो कैप्टन का ओय दिया मा हला लाजो लो उजी फागो मा एंगमी सानबा मैच अनि यंगो मा की थे आइदि माना करिमत रेफरी की डिसीजन दा माई नुगाइतब साउदब करिम तौदब आदि माना जुमी से तौदी अदब मागी फाउल अम ताब ताखिबसे आजि जुमा सॉरी हाइब फिम तौबा आदि मी द मोगल तौरे अमा कसी साउद नान ओजा बेसिकली मी दुगी मागी स्कूलिंग दुना स्कूलिंग दे देन अदो मखोय जे जाता सेन साइ लॉज ऑफ द गेम बि ओजा साइ पम गिब दो एम गी क्लास ए लोब ससे अयु की पुंग तरे तगिना नुंथिन गी 12 खरे हन बो लोब कांदा नॉट ए सिंगल ऑफिशियल लेंग दे अदुम फम ले मिलन तो माgai गे इंटरेक्ट तो मान हंग क्वेश्चन जिंग जे याम नुंगाइबा अखोय नदी वर्ल्ड क्लास की ओरेगा लो जे खंगम दब अदुम मखोय द लैक ऑफ नॉलेज दे अदुम लैयबा बट बेसिकली अखोय न स्कूलिंग फरगा ए मसिदी वजा गुरु हाइजिदी सिनी नंग समाइना सुम थक्सी खाजी चकदम ने हाइबगी वाखलोन जे लो खंबंगा कि नते अखोय
चटना लोनचत अखोई हौना लोनचत अदे सुगुम ओजा गुरु दा सुम थक्सी खासी तौदम हाइसे अखोई खंगन बा मा नत्र तंबी बा मा नत्र खंगमिना बा मा संगे नत्र अखोई मणिपुर के क्लब सिंग सी मसी ताकपी दे हरी ब्रा नत्र ताकपी वाले हरी ब्रा नत्र मसागी अपब्रिंगिंग आई हदक नाको फुटबॉलर दुगी मसागी अपब्रिंगिंग सोयबदी होइदोरी मसे अदुदगी जो हौ कइनो दा ngasai coaches sing da akhoi haeba fair play ke principle da whatsoever important he is ma discipline yaw traga di discipline him hai play pi gano hai ada akhoi di ka ba po da lusala amnina practice lak trasu play fi sala kana aduna akhoi se mase yamna fair play se phaminna ba ma tawmina raga akhoi educate tawam sange oja ya akhoi ge club sing je sidai sida ai ne su ko song sum ai sum ye akhoi club ki sing je mi sing je masa gyan ta da mi yaw ni mo na pa me ko are akhoi ge kano are Amutombi pa me hai ko Amutombi ai nang muhana ko special am changi Amutombi ko ba Amutombi fit Amutombi ra unfit Amutombi ga Amutombi pa me ba thajalu ba kano jingi ma ge pen jingi ko Amutombi pa me thajalu ar som de fit Amutombi da ka ko dia unfit na te ba asum ba gyan ta da ko club su khai yaw ni mi je ta ma hap ji ka ino ha ko club me am ni sum aduna ne oza akoina tournament conduct rule da any other person akhoi maming hana thaga khiba nataba duna akhoi magi technical area team gi area da even half time da adagi before the match sang ba yaroi gan tai maramdi team je akhoi na yeng bada yamna management jing ngam da ba ngala ma fielding taw chalu ma adu taw na pressure unnecessary taw kumdara mapan de khar lam law du tasana de yai do sangjalaga haira kan da yam lure ba adu akhoi je handak ki da ja akhoi na kitang wal hobam julai telecommunication any form of communication equipment mobile ke taseng pusanba ma tumin hapsa baidi khang de ko mayam mang puthok phone tawba di yaroi damne adu akhoi je kar haitare mase mayam puna khangmin raga mase hapun के contribution mayam ge khara ada akhoi je pulam wai injal raga di ko mana thobam haijal en hairak tare na kitang akhoi khang bai wani hojil lakini pulam insel utar ga di mi am khadai idea ne khang ada hojik ti conduct rule da sumba hapsala banina hojik hai ba sing je adum akhoi wazana hai ba akhoi fielding tawba da khar phan da maram di kain waza hai jam summe akhoi sana rak banina 15 day akhoi gi 70 days gi practice session am taw kan da 70 du maram da 20 days bo lak ta ba do kamaina fielding taw de no babong na de du khangwai ba ma training du da na moi da adu khadane ba adu na sumba unnecessary headache se akhoi coaches sing the management da yam coach ta unnecessary headache me am awabu am pisan ba do final comment oza Amutombi gi kari have news Ojik ki koi ja ojik su koi ki ojik che sai ki koi da hai ba ojik su koi phel ai hai nga koi tham ja jeng budi koi state league se ko ojik su koi ja do ojik lai le ojik da hula ka do ja koi ki team official sing ki mobile se match kam sai official me pam na fix match ki post bo na wai tong le mi la som akoi na am phana yam lang wan sin ja ba simultaneous chanam ma se adu thoigre manga sugre taruk sugre na aso phone akoi ki side so ko ai khoi su me sa ka sing je office team official sing je mobile je match kam ja tham dam na phar okay Manipur State League sina Manipur ki tongan ba sanroi singda khudong chawa piri at the same time hairibo football masana chena Manipur bu amukhana integrate to with tanja so piri adubu hairiba football match asida tongan makal gi controversies match fixing gi obi ai natraga referee the attack to bagi akogi footballer singda natraga club singda coach singda koi discipline natraga koi training people wat pa natraga communication gap leibadagi tongan issue mayam tholi hair issue singa si matam gi matungina Manipur da su solve to no bagi kongjeng di sanction ba leptri adubu masi mayam gi apun ba koi audience ki even audience po yauna mama pa yauna oja yauna coach yauna koi sanaroi masama yauna mipum khudimaki koi contribution masa pir po matam du da achouba achievement si phangba ngamuni haibagi wafum de adum lairi on that note ngasi ko na manung hunagi tharam se matang swat lusin jarge ngasi ki tharam sida oja Amutombi amadi oja Jadhavchandra next break to ngasi ki tharam se mapum phan bidamukta oja ni buthaga jo phondok chari appreciate you join masini ngasi ki manung hunagi tharam ngasi ki resana se karam to bi bage ko ta khan bir pu agani ko email id impacttvnews@gmail.com natraga ko ki Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback thabir pu agani. With that, this is Nongthombam signing out. See you same time next time at prime time. Have a good night.